Sanso na atwabutantem so atenase bi ahwe nkratem ebi why CJ oh come on I like your jacket and you know I share damn show color combination so original hona me so original I can say blah yeah we eat you yeah do me dey my boy charge so aka yeah juma o say yeah don't dance it yeah ubeka juma mu awone kwa ya be so be fi ha be du fi oba kire se na ho na dwu anum o ti ya na dwu anum uwi ya be fa ya jo ona munya fufu ni bidi ebe kra unya ya minya nka asasi mi so so unya na sada nka ope e minya sada nka mpe na no pe simi so se na ja fufudi hey asemesi na we breaking news se mi ni ifo na nam checkers me ne checkers info na nam na ja fufudi e bantem sa abantem se no me yes streaming course Swimming course. Madam, what you friend we are catching and say, what are we? Yes, swimming course. No, check us in there. Ne mu ye nyam hiro mo. Ne be si machi no. Oh, esi wachi. Esi wani mankaye. Esi wani mankaye. Na rider no delivery guy no meduri. Na ochi mi. Oh. We na benta makoye. Yeah, so Nyadem. Mami chedwefo e ho no nyina wate. Checkers in restaurant. Fantastic. Mami chomo. Omoti adwuma na se omode aburichira ba Ghana na echama wuntumi kan no. Abroad has come to Ghana. Mon kan checkers mpenifo ne say enemy wadwumam. Nti ene. My location ma me na Lakeside Estate. Madina Lakeside. Odo checkers in, bo checkers in na sija asamo ba o. Krata me mo. Asamo ba. Say anhwe ye be yire samra we nya be yadwuma. Ghanaian Times ni mo asem na okay. Harassment to be addressed. E wo nwumam. Ayu o say yete da. E dey na prompt is. Obeti am na twiw. Ohun. Yes nwumamu. Say mapa ye wo nwumamu. Na omu ya nko mo de mema nso kan because mema ni should be you. Nanka. Adwumamu atete say ye de wo pe ene nnem empasogoro etete ma wo nwumamu no. Say enelfa Ghanaian Times abrakrata famiensa. Ena soafo ya bono ene wo hwe me adwuma yo ene apadie so ne yede nimfo nyina to Ignatius bafo awia igna na the one krata yi say enche kura libalo num sachira ye bebem owura yi root feka kire ene wode atudwa se wo ma tete se nwumam wuwuremu amewo mu ede na ememe wodimani ubekom wo no na pese cheso pese otim ne keke emfa ho ni certificate ekita nipa no emfa ho ni nipa no modern ma wo sexual harassment wo cheso wo pese wode pe obi from studio line is see a share experience kama ni beje ho wo money din se bia wa fa bibi musa wo kwa pe adwuma wo bie phone na wo sa se me ba binya ba ko sa ka beto asum nsem se mrani nya ba hwi a wo se wo fa omayi mra no a se yesi ni pise wo adwumam na obi tete wo asotwe ye wo se ye de man ni we no menyi ni se class a ye mra no bebre wo hono mo a eti ye labor lord no se mbenimfo se wo mo be he no ma ye nsakiraye e wo Ghana's Labor Act 651 no o be nsakiraye wo mu etu wo adwumam na ne CJ ni o kika ni o kana no pem hwe no wote e ya tete mamea me di wura mo minyu firim se ni o kana no akwi asore na echese me hwe na o tete mi am se CJ when ya wakatua na magini nyina na madi se enini kra etimi de hwe mane dane sexual harassment on na abrosifu na me di mani hwe wo no kwan bi so a utimi report to me say the harassment se so dey video ka ho sexually etimi kwan madanse e ka ho video audio video ni nyina na attach pictures na ya chi nipa mienu so na we wo mkoduru prison ho no mo mama ne bobe ye den CJ
krata family ensanwa yesi wi tofe won wi tofe da CJ debut oh me hu bi da oh CJ de me nka se me hu bi da wi tofe won bi da meba munyima sum na muntie me moni din. Hello, good morning. Good morning, CJ. At the time. Nyame Adom boko na onso e. Nyame Adom. Yo. Ma mintie o ye twetwe nkomo sexual harassment yi ho. Na wa frame yi. Ma mintie o ba. Yo. Ipacho me ye teacher ni. Na me pe do mission weeks bi na ye di skebi ko office bi. Nti edu say ye ko office no. Me ko na panyimfo no enni ho nti ba kwa ohia me no. Oya se me odi me koche opanyin no ho na me diska na me nya wo mission week mu akọ. Afa echire wo se me mesin ko heni fie na later on na se dia me ba ho amabesran but na adwuma ni nti na me koye. Nti na me hu me nti ni o ye na se but oye panyin nti na me the respect amana pa. Nti me koye no afa wo de makowura guest house bi oh me enfa guest house ye koya or for so ne ma da on say me pe on kan hwenkyere me da no nya me na dom me a anko repeat me ena wo de ayenkofo bebre nso a omo pe posting ana say ope transfer akoba bia ope transfer akoba bia ono ben manager nti ope say o fa na so a o timi no da ansa na o ma sa chance no about one experience here when me share na pay abra wo kan nsa in fact wo nya wo no mbi no nko a wo sha ase sen ama fe nka nyame amfafia nka o ye repi we eno de ye ne se o se min koja no be me o se enko ni fie na ansa na yakọ manager ni fie ne diska na akoma no enti ye kon mi ni be sa area ho enti wo ye diwa ho pe na o ye se men chen no se na okoto nsa anom ti mi di o feda ma dwumi ya me kensene enti later on o ye se men ko me se won kan se ye ko dan bia mu ti ade na person force me na nipa gu nti na me hu ni ameye mani ewu nti me hu ni ameye ta fi di na chi ko ya o tu punim odu a ho pe na o tu dan nim na so sha se o tu esi me so ene mada na Nyame Adom say me see wo me my do some time bia na say sebe I say activity say emwa because no the danger to chire me na Nyame ya Adom say matare na etro na matare na etro nti me wo na hwe na fi me sorry gina mu e ho tie tie mu obi anya den e me bo san say ho ye guest house no di me ko right me so ye new site me nim nti sana e copy hey Waye Obama me no ase pache me tine da me no ase ne influence ya DJ ba kuni o na we ye o kai oba bi anu oba wa you se no wa e wo northern region won mo a bonso national health insurance pani anu wo sakrunkra ne friend say sisala area ho no na wonim bonso yiri oba yi chese wutie ne yesi sabre so anen so enya asem ketwa na no kra de wo mu ne se na no holiday ya dwade ye ne sa baba wa no kasaye no wo chese sa issue no court no fake lawyer bi atimi apiem etintim nkrata de akwa court ne say wone wo mo atrase awie bibia agem patesika da brese 25,000 Ghana cedis so ama asem no aye police case ne sa meanwhile wono obi antena ase enye hwe ema asem no koduru court afi na wo ma hunu say lawyer no tintim nsem no kra ba ye no chese wonima baba wa ne ba bia na me justice so ha be ka say me ebe me nwanwa say Mabelogy complain ama sem na be pie court ne ya frɛ na yesi ebia krata ebia ba ese yakɔ settle ewufie na judge ntimi amabis amama megina da kaba ma na misa me se wuraba krata ya mensa ken wunim hu bi wo ya wo hu hyembi na yetimi atwa case nom de na kyese no enti na no kra baba wa no sa de na sem ba se ne epiepie free mu no si yo wa baba ne wo ho baabi no ana
Ura Sakara. Sakara Dramano. Mameleke no crown of Mameleke. And let me lick no. Okay, then let's go and see over there so that I'll just suck. Or even if you want, let me lick. Let me just lick over there. Manager, it's not good. Let me lick. If I lick, I'll be okay. Manager, it's not good. No, let me it's lick. not good. It's not good. Let's sit over there. Yes, who did Nancy Kakra? Who did Nancy? Hey! What to say, no, or to send us a Brusana, a Susa Commono. What to say, you A know, Susa Commono. A Susa. Yeah, Tremra, no Munya fast, no Mufamra. Or Munya fast. Or Mufamra to protect solar, the solar, solar tuna, caba, solar tuna. Not near any woman no set ye be a so beba. And almost one more read of it. Debia, and the Samano crow, we brood. Sarah, made a biscuits. Toffin and the man who be there. They are Quasama and Uncle Henry, bra. Now, the biscuit or the broad or into the old Sama or don't touch me. Let the Sama people know that you are the one talking. Okay, it's near woman say actually for me. Yachi nipa mienu na anim yeso o ma hyehe unim titi kube tofi bi no kube tofi no a omo noa ye chim kube ni nsuo no ne anoa ne ye de asikyire gum yesi eno na omo ye ne santi ebeben no ne ye hwie wi na fra eti wokọ a benka tachie na da nanum se o be ma wudi tofi wo wiwi we free to think and ye ni mo say one can tati ya we no say we oba no anum ye oda wo koni fie no o tofi wani be ba mo so na adabaya and ye na nya harassment o na akwaje tofi na me no wawie na kwa eno kra mpo na meka say enne no kra ayo akwa betese ayo abra na mi tufo tofi ni biscuit so be ma brodo so ma tofi na biscuit kra dwene ho biom na we no ya chi omo ye se Patrick Owusu wo ye Tyler wonu ma ye tiles ni bi ena ba ko so ka ho Edward Okan won so ye businessman na se wo madwuma omo ye no wo be ko ote ho no mo ana tofe na se gunna so be ma wo tofe ena mampani dada kan ye se kanya samo anka benka tachi oto dorose ebi nie be ma oto kube tofe Bemo to kube tofe se nye kube tofe no otone eti emu asemu ane se ya kire se nipa mienu na mpanimfo si hey ye de wo be famra kwa so enkran he ya o na omu kita tofe no makoma aduonum si je na asie so ohu bi da mdem hu bi da na isifo ni twatwo ni isifo se mu a Maya madwe se ejata bia ni ho jata ni ho ena amanfo nyo na jata chi yo wasese mu anyaye a da kure jata no bedu ho beche mo no mbeka mo bi amfi mo unim ebeyi omu buo no ba bi omu di fire wo mo se na no wo ma bi enwuma mu ato wo se sije kona ko hwodin se bi nko yo se de ani o wo mo dada mu ani o mo te yen se yesi ahya aman nipa 20,000 wodin enim emrahye badwani kura din nim Egonya botre ade na afa ni wa chase o na omo de kwe sen wo mu ye dede kwa eti ni aba ni se isifo se munya sa ade no no wonyom omadwuma na mbo wotiri so a wonim semfonso beba ba ku mienu nti ene wo mo se mo obi ankore ndin eti se mo beko na mbeka 20,000 30,000 omse munya careful eno ano no Ghanaian Times finito. Daily Graphic and Opay one also ensema wode enam ebi. Akwesi ko check odi ono. O text it. O me dem ko check. 1442. Pam ko check ya. O text ya na aba. O text ID number no. Enti Obed osay ma photo kan ho. Photo kan. Sister Ba si je woni say o ye minim champo ma ba dia wo ko ye no na verification machine wo ho. Debi. Machine bi no mo de register no e na ato ho na ya enti omo hwe no ma hwe o picture no but o kwa so de ID card no e kan me kra no crane Saturday me hwe adwuma ma me ko fie no ya verify wo fingerprint no
during this exhibition na on the election day woko na wo do sato machine so na say CJ me baba hwe no me din ni me photo no bo no pa the election day untimi kan kire me say machine amfa me say ntuma me nto abayi so say na sisi out here no ma on say na sisi out here no ma ototo me ma be gina wo ya wo me be hu say me din nie me phone nie wan so gina wo hu say me na gina wo say efidie ntuma me nto aba no na ka akure nye ekwam baby a me call share media no who say me register wo Azuma Sports Complex so me call na entokwa esi ho no nipa bi a wo no akwa yesi wa hwe ni din wo no so exhibition ya na registration no exhibition ya no o kire say e wo senka machine ni si ho na otumi de nsa so verify na lady no ho ne si o baby a akwa say no mo ye no minim so akwa baby a machine si wa na papa nse mate say baby o ho no mo a machine ni si ho na omo ne twe ho nti no I don't know say ensa de ne nka ho de a electoral commission maintain one explanation no see well kwa me so kra exhibition no ebrebia udin na wokɔ se wo register no mo na se ya feri yesade verification machine akosi wo ama abado nsa begu so no de alabraka bademum se bia na isi kogina baby no promise say wokɔ a bia na obi ate bibi sa wo mo sa amra bim na ne yenhwe baby a yede nsem no efa na said na make an daily graphic na anopai omampani emfoni ene da ha na wo ba mane ese Ghana de ewiase nyina so ye hwiri ye kosoro adai a wo mo se sede kabemami ka bia mamuo ye gitu mu enche bia na enso ye gusu suemu ade ahwese kwan bi e befa so kabemami ka bi ebetintim e wo mamu ama ye gina eno nko aso na yi amampani ne amanso sodifo e wo bra atutwen ene bibia mpiem no sede wiase so Ghana soro nya ne breiso ene wo be masa animonyam no abo Ghana fo na we so kra ne baby amampani kasa ye UN wamunsie mudi etoso aduosun enum 75th UN we assembly ena omampani ekasa na no ekra ba so e wo virtual o say we di omantimi entu anko New York enti virtual meeting no mu no ena omampani dia to dwa se ekwan bia so woka ama Ghana fo enya enidaso ne ahotoso ama wiase nyina so atebi se afi 2020 abatwe said wo munim Ghana no sa pepepe Oye, Efia. Musikasa. Sir. Musikasa. Mobesi heya. Ensisa wo. Mobesi heya. Ensisa wo mfa ensisa man. Mobesi heya. Fa ensisa man ni ensore nko. You do baby akwan so wa mepensisa na. Unim say nurse for strike no ma call no off no. Pregnant woman ba ku wuwum. Yeah. Within strike period no. Yeah. Baba ko ewuwum enti se omso ma call no off na sempanimfo se omo hwa ye hu bibia omo hwenye and offer chronicle or the sad story no about pregnant woman na owu ya no emu ensemo abuato ya Adom ABY unfortunately a champoma safo edu bi no way I say onkofa ni pe ebe enye yi oye kofa no be enye yi ya hwere na keke enti neman wa na wo sempanimfo no omutimi tumrika tentem anesefo ne a doctor for ne essential workers no ensensem no e wo say ye handle no with care me that say men kayo sa wote Ashaiman official town wote Ashaiman circuit court area ho wote dinebo say Kaketo sa wo and I say part of Middle East nyama wa won said we see body os ai mesemonko na what do you mean